Iepa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri naestretara janen kanpaina honetara. Eta naestretara jan bagenituen hemen zonalde honetan. Eta saspitzan da izan arte ezin gara itzuli beste zonaldera. Eta guri ideia izango litzateke I share the forest's thoughts. sí, diplomacia. Diplomacia. Hauekin. Eta hau eta a ver. Ez duzuen nahi. Vale. Ba, gu mugituko gara Peace will come. zonalde horretara. Eta beste armada ditugu Molderren klanaren bilai Can I offer assistance? joateko hemen These are dark sufritzen gaudelako. The forest is whispering. Deepwood Mage. Punish them. Ez du esperientzia derek irabazi. Elchant Grastian. Altim Lukna Grastian. Bara, bentzan da pas. Horrein gertatzen da. Misioak. Vale. Hemen zer egin beharko genuk. Arkaron. Vale. Ba, hori ikusita. You called? Mugituko gara horra. Seeking unseen path. Hemen. Salutem. Maia. Raxina Trimma. Glarkaron. A ver. Hemen. Supreme sorceress of Grant. Bueno, ez dut dirazteko aukerak badauzkagula. Hemen. Spellweaver. I will go.
Beran dago, eta zuek. Twin defenders of the glades. Bai, To battle, sister! Finally a fight! Harmony shall reign. teknologia. Hori hortik. Its Lord, I seek only to bring greatness to Henry. A ver, zer gehiago egin genezake. Hobetzen. Barkatu Clark Caront, baina... A regrettable necessity. Maeda Artyom Lukna. Forta abis tua. You called? Awaiting orders. We shall unearth great relics. Txanda pasa. Raid captain report. A ver. Vale, hor armadara heltzen doa. Non? You have proven yourself an enemy of the forest. In other words, you're dead. Grastian Athello. Grasa Fraxina. Horra. Vale, ben. Lady of Athel Lauren. What do you need? What do you need? Your orders are acceptable. Your request is reasonable. You need me? Vale, horra joateko. Kernos, guide us on! They are marked. They will know order. Que It ez will dugu be ezta a jokatuko. glorious battle. Make these fools cower. Vale. Hori hor. You may approach. You have a proposal for the Asur. How delightful.
foolish suggestion. Pues suena ahí. Azure Mage. Ah, nivel de sudadera. Vale, garrantzitsua. Athel Lauren above all. No rest. No surrender. Lehenengo ezin dugu ezer egin. Txanda pasa. Glory to the hunter god. The hunt shall be tireless. Can I offer assistance? Bai. To war! No mercy. For the Kadai! How can I assist you? Anything is possible. Beginning my journey. Clark Arombi bakarrik ditu, ez? Vale, bai. Diplomazia. Imric, I was born to commune with dragons, not lesser beings. Imric. Urrengo txandan horra joango gara. A ver, zueta zeo daukago. Hemen... Horrengo hori berdin zaigu. Txanda pasa. Exoate ezin datorren kontra, hori hona da guretzat. Mage of the Faithful. Garlanded with flowers. No digo a Kindred niveles. to battle! Vale. Sangre terrenal. By Kurnos! You need me? A ver. Athel Lauren!
shall live. Vale, beraz dragoia badaukagu gurekin. Ariel. Palabra de dolor. Ondo ongo litzateke. Orders? How can I assist you? The Mother Goddess guides me. Listo. Highborn. Está armado. Zergatik ezin gara joan? The glade at your service. Proud daughter of Athel Lauren. The forest has spoken. Proud daughter of Athel Lauren. Vale, txanda pasa. Do we have to talk to them, Nestra? A ver. At your service.
To arms! These are dark times. Ba, jokatuko dugu. Daldrat. Ikusiko dugu Enriken kontra egiten duguna zer moduz moldatzen garen. A ver. Protector of the forest! Eternal Guard! Wildwood Rangers! Defenders of Athel Loren! Lehen talde moduan, hemen. Our bows are yours! Oieko... Huekakian hemen, ikusi ditu gertuago, unitate bereziak, jartzeko modu cinematografiko batean. Potenteak direla esango nuke. Hemen... Hau jarrak dugu hemendik orapur bat bere lan egin dezan, eta hau hemendik unitateak sendatzen joateko. Beraz... Horra. Distantzia apur bat aurrera joango gara. For Eldrazor! Glade Guard! Death to all! Archers ready! For Ariel! Battle ready! Orders understood! We are the Azrael! Raid Captain! By Eldrazor! Glory of the hunt! Ready to serve. Eternal Guard! For Kurnos! Straight away! Death to our enemies! Wildwood Rangers! Ready for battle! With haste! Faster! Your end is nigh! Glade Guard! Tiro egin horra, zuek tiro egin horra fokusa. Of course! Our magic will destroy them! Ha! Archers ready! Lady of the Azrael! For the Eternal Realms! Lady of the Glade! Glade Guard Commander! Rah! Eternal Guard! Glade Guard! Bale, hasi dugu, bera, zonaldea guretzat. Ez da txarto joan.
Kul pikutara, Uriel pikutara. Eta zonalde hori guretzat. Imriken kontra ez dut jonai elfoa delako gu moduan eta orduan. Agian ez egu komeni. Nahiko errez gainera. Ez du asko sufritu eta segatu ditugu bakarrik. Torreak larkaron agian pikutera joango da. Eta naestretara janekin bueltatu beharko gara ona, eta gian beste armada bat hegoaldera bidali. Bentsat dragoi eskuratu ahal izateko eta bar. Ez dakit segaitik esan ditudan bidali zuzenean eta gero goten tokitik eraso egin. Bueno, saiatuko naiz bestera bedaliko ditugu basoaren sustraetatik barrena ea helburua lortzen duten. A ver, niveles matematikoko zen. A ber, karga momentua zenbat irauten duten. Konforme. Guretzat. To arms! Proud daughter of Athel Lauren. A ver, gure astia. Hirugarren nibelean. Horra. These are dark times. Anything is possible. Ian zu etor zaitezke I go then. onantza. Reshaper of forests. A ver. Zer daukagu hemen guarnizio One with moduan. the forest. Esango nuke irabazteko aukerak baditugula. Vale. The Sisters of Twilight. Haste is required. The Sisters of Twilight. Zu bitartean. Spellweaver of Athel Lauren. Saldunak. Eta
Pozoiak dutenak. My blade is sharp. My spirit is strong. Azray. Eta urrengo nivelera. Zugatuko zara zonalde honetan. No? Oh, no. Oraingo zore ezin dugu ezerekin. A season of peace. A season of Hor, ba, beno. What is this foolishness? Hargraef. Nagaronen kontra. Zoratuta egin zara, baina beno. Zuk erabaki egin nahi duzu eta punto pelota. Vale, Klerkaren hor azken armada dauka, hori lortzen ez badu, ba joango da pikutara, what brings the este, uppity tirano. Asa down from their With regret, I must declare you. Athel Lauren bids you greeting. Lady of the Azray, you need me? Hala, Klerkaren pikutara. Beginning my journey. Treading softly. Can I offer assistance? Orden publikoa garrantzitsua da. Magia gehiago. Ebazio. Your orders are acceptable. Show them doom. Baina ez egin. Die. We fight for Athel Lauren's future. Hala. Accept this fate. Ariel lights the way. Orain. Mage of the Fey folk. Eko ikutugu pikutara. Tree singer. Zuere oraingoz pikutara. Tagian hori Lady of the Azray. zu joango zara horra. if we must. Horra. Hori ez. Hori ez. Awaiting bloodshed.
Hurry it up! Es, a ver. Tree singing. Horra bat Spellweaver. zuek. Hartu hor. Sanctuary is ours. Inseparable, invincible. A ver, ona. Bai. I observe. Bale, armada bat daukate, hor ez daukate, zer. Strategy. Know this. I will not remember you once I have slain you. I will not humiliate myself. Luren hor, marjaren ondo gaude. Txanda pasa. Goazen dragoiaren bila. You have caused A ver. untold harm. Seek the enemy. Seek harmony. Bai. Eta batalla hau jokatu behar denez, jokatzera joango gara. Battle. A regrettable necessity. Espero dut irabaztea, bestela txarto goaz. Hala gertatzen den orain. Minotauroekin kontu zili barko gara. Bueno, kontu guztiak zigor bat ere daukat. Egan zigorrak atzea garrantzitza izango da. Bale, badirudi magia hori ezek bat ere gustatzen. Ultruk sangriento.
Where's my dragon, cloven ones? Patience, Arahan. Behold, the horned shaman performs some dark rite with their obscene stones. I know not the intent of these servants of chaos, but it surely bodes ill. More pointless busywork, Nestra. How typically tedious of you. Well, at least I get to slaughter a few beastmen. I sense a far greater reward than indulging your childish bloodthirst, sister. Kethenhar is near, but bound and in shadow. If we can stop this fell ritual, perhaps our winged friend shall at last be revealed to us. I thought I smelled something else too. In the trees. No, it's probably nothing. Let's go get our dragon back. Goazen. For the forest! Despliegue egin ahalko dugu. Eternal guard. A ver. Geldi. Lehenengo taldea. Bigarren taldea. A ver. Sí, hostia. Handik ona. Bat. Hemendik ona. Hemendik ona. Bigarren taldea. Bigarren taldea. Ah. A ver, hemendik ona. Control B. Control bederatzi. Control zortzi. Bigarren taldea. Saldunak flanko horretatik zuek ona, zuek ere horra eta hasiko gara mugitzen. Armed and ready! With haste! Orders received! Sisters of Twilight! Zigorrari. Is there no end to this herd of terror? Fear the deep wood. Egia da. Lehenengo taldea. Mantendu hor. Yes. So. Minapur bat sartu hor. As you say. Hand of the forest! Attack! Orders received! Hurry! Ready to fire! Orders understood. As you say. Defenders of Athel Lauren! Hunters! At once! We accept! Understood. Now. Sisters of Twilight! For Athel Lauren! Taste my bow!
Hor zer datoz. Vale. Zuek mugitu horra. Eternal Guard! Taldeare. We are tireless! Arantza zuek. For Ariel! Deepwood Host! With haste! I will. Arranoa o... Deepwood Mage. Alguna joan hortik. Your blasphemy ends now. Zueko... Rap... For the Eternal Realm! As you say! Quickly, now! They will die! Eternal Guard! Cavalry! Vale, oye que soy el chulico. At once! They will die! For Ariel! For Athel Lauren! Athel Lauren! Sister! Kill them! Hormiña hartzeko. Protectors of the forest! Zuek agian... For Isha! Riders ready! Glade Guard! Children of Isha! Attack! Nestra and Arahan! Ever ready. Season of wrath! Glade Guard! For Isha! Ez dator inor gehiago... Azrae Mage. Swift of foot! Eternal Guard! Swift of foot! The season of war!
Se eskaben eta se eskaben ondoko. Protected the forest, and long shall we Eternal continue Guard. to do so. Forest. Ready and waiting. Straight away. Eskabena gainera egon behar dira hor. Quickly. Benetan. I long to feast in the halls of Athelron. Ready to serve. Orders acknowledged. Hurry. We must protect Athelron. Swift. Dawn and dusk! End them! Eternal Guard. Forever loyal. Dauntless Atray. Swiftly. No, beti daude hortik eskabenak, vale. Meet your death! Orders acknowledged. Awaiting orders. Hear the horn! We will have vengeance! Enemy magic! Ha! Gurea da. Zenbat eta gehiago akabatu asko izan. Beto, irazi dugu. Hau espero nuen beste gauza bat moduan. Vale. Gutxigatik irazi dugu, baina hasi dugu. Baina, bueno, gure armada nahiko ondo erabili dugu. Hauek pila sufritu dute, baina, bueno, onda 86, ondo gehi, onda 52, 42, onda 45, ondo 39, onda 3. Uste dut oso ondo borratu direla. Portatu dira bai. Zeikin invokazio moduan ze gustatzen. Bueno, orain ikusiko dugu ze gertatzen den. Euren lan egin dute ondo, 44, 46, defentsa unitate bat izateko nahiko ondo joan da gana. A ver, lehen kargatzen den hau. Lehen esan dudan moduan edo beti bideoetan, jogatzen duzu bataila hauetariko bat kanpainen aurrera zoazenean eta bazkenean errazagoa bihurtzen da ematen dizkizuten bonifikazioen gatik eta bar. Ez dakidana da
magia hori erabilan behar dugunean misioetariko bat dena. Izan behar diren bi basoetan batera egin daiteke bat eta gero bestea. Bueno, bestean segurazki ez, honendik basoak 5 puntu bizitza ditu eta gutxienez izan behar ditu gehiago. Accept Ariel's will. Strength in mercy. Ariel grants clemency. Vale. Hemen helburuetan jartzen du egin behar da bi erresenimendu ritual eta gero irazi behar dela bataila hau eta fakzio hau suntsitegua izan behar dela. Eta hau da dominazioaren gatik eta hau, bueno, agian ez egu komeni. Bale, hori nora agertu da dragoia. How I enjoyed that. Armadura gehiago. Beste puntu bat gainera. Bizitza gehiago. Find me in the Harmony war has room. prevailed. The unbridled glory of battle. Vale, 300. Vale. Hori ere beranduago egin genezake. Ariel's will triumphs once more. To thrive, we must first grow. You what? Caragizor. A ver. Stop that! I am a rune lord, not some smith. Vale, txanda batera. Hipotzen kontra. Edo. Hau. Glade captain reporting. No rest! No surrender! Agian. Lady of the Arielekin. Glade, at your service. Joan gaitezke iparraldera. Serene Nestra. Tempestuous Arahan. A ver.
Misión beste bat. Lo izateko, ontekiriko bi ditugu. Horrengoz. Hau. Ba, bueno lagunok, uste dut hemen utziko dugula, espero gustoko esan zuela edo horrengoan gehiago. Agur.